UPA na kimoshi kwenye karabusi akabona tuba Jubilee ende cyo twale UPA teyo abantu bafite baje babune bintu bijama ndutaye jamenda yonsi smart yanyata so waenda wafunje zo masamba chama sote wengie Jubilee ishe nomination ifanye the best candidate to win but what we need to do no kora nomination jire free and fair. Okay. Oyun Samuel Yarama asinanga ko mukole interview obisiaye. Abatebanga nyalibo abuni kema kyae kya UPA basoe Jubilee bakole nomination er free and fair oyo kubwa abe flag bearer abe governor ya Matiang'i. Ngagretenga ikinege ntakwa ndisana kyobolemo. Na babenda ko bayigo yakogara ase kitugutu ali byama 10 gusi byonsi pipi yandekero ya kamo umugabani no yamujikoba asiki tigabonsi pipa buni byama byabo baso Jubilee kosema tyangata yabe tali Jubilee toso UPA twenzi yakogara njira teyo turatwale kigabana isano chonsi Matiang'i chikotogi na Matiang'i agani ya mayoka ekiki yakogera oyo ndo UDR asobe governor mapema sana yakora chikura chia Matiang'i Jones speech ko bagano enke inyarekane nga UDA yanyorre ikirogo ya chire na kirogo igoto talende tigusi rutongo nyorare ebiroge binge asinge chake ebyame binge igonte te gotena na rama 100% inga onyo mondo kaganeti ko boli governor Nyamira obe MP oba senator tose mchujo 20p tose mchujo ngabono nye gintaite ko boli governor ingoso Jubilee dina sore Jubilee ngende nomination ka nomination mbu ko sembwe egara tonyoro monto yom kitokwanda towards 2027 itobwate team already Matiang'i tumaitenga ene to chikobekega naga bali bakoira bakoreke neke simple and clear aba gusiba minto mwenzi asimole ogo saban kolinga turusie confusion gusiye ito nga goike ballot tubate UPA kene kya Matiang'i tuika Jubilee kene kya Matiang'i tuika KCC Congress kya Matiang'i tuika PDP kya Matiang'i gosende PLP kya Matiang'i ntogo twara confusion of that kind kayo mongino bwata emyaka 70 akochikuira chiza chose besha kuligie governor tutaita korali ruma igoro pakanse kayo mongina akochikurusinze echi chonse Matiang'i ngoswala tebe tomote ebiri etutetwa kego ikansa iga twimukire twachakire guchange ebintu ngazutegete byama wa unless Matiang'i ochange kyama atebenga UPA kesi kose PDP tikatwensi toso Jubilee tutiye kwete confusion twake kale mbaliri paka boni na tokagamba Jubilee teraba marketed gusibine venda okoro asenga nje byama ebinde mbitagite mangana yakolekana kiro montate tabera sale bali ba UDA babera sale ba UPA abo kiro montate tikyama kyaye ene nyanda mwamu totaka netigusi onye nyalibo karo chino miyale akoregasi aso nomination ya Jubilee abantu batebe mugago akoregasi ngia pamachole onye chanuaro chenga nabete kuru nako naruko aimoke achaso Jubilee aso nomination onye ben momanyi karo chenga obeire aru waipa aso Jubilee and nomination onye suanya karo chenga naisaine kuruboge tutu kubuli governor arungumbu asale achabuli governor egera tumaina ki 20p no turasa yamo egento yokote tokokora na ekemo no gochole president tochole kuruguru mpakanze esuti eyuere Jubilee liruma lakini tokogenda ne confusion egiro montawo chekema kyae ebyama ngosoki kubire ebinge bitebe ne ebyama Matiang'i lakini ebya Ruto bichora abantu koruo mambia to ba state house baikaransa bakunyecha abato sekera ndo base kwanja kwatana no ne byama kusi bona kinale ko candidate Timothy Busire nga yayo mugaka oyo koroche nga no isaine ndo gutware libere nga naye bono ngutie muri Matiang'i kenda so Jubilee injugusi kene ngyo tatenga ne kyamo koleta injugusi so agusi gaiga bwata sa bande bali Jubilee bono ya maru Jubilee twatike iruma etana bayikoyo naro jejere me akione ngatanga Jubilee kyabere kyama kyabagusi bono kyabere kyabagusi nendo bagusi nchakoro sibye mabinde ngaitorochi igwara mambo yakukwana
sababu ngukwa na bego nek tegera Anthony Kibagende binda wate baga Anthony Kibagende ate anga UPA ene imatiang ne kikende kegocha oimatiang ne kende boigo bono abantu barame matiang ne byama byabo bamuchaye mbana mekutane yae mbakora kende batige wikarase byama ne byamatiang tuwikaleta batushakuri yoyo matiang norori. We can't accept that. Kibagende, you've said so many things birevia lakini yakikero kiaya tigo muntu onya karismati yangi aso kimoja tumanyanga twasoira asamati yangi Jubilee tomusugume njera teyo matiyangi aragenda bigurari tukuliye abana chama abantu bali Jubilee bachorera bagambi mbabere batatu bane. We need chigavana cha Jubilee. A meeting ekorange chigavana cha Jubilee bonsi piba kusi no bali. We need senator cha Jubilee. Nekere chikorange meeting abagusi barabu 100%. Nduga ndi MP cha Jubilee so that majenga korangalie meeting yanya likanangi cha gusi MP original chini no chire ya korangi cha Jubilee. Nduga cha gotore confusion nga karanchua ayagenda kuchia ayakaranchua ayagenda kuchia chinse monchiro tutaga ni confusion una gusi kisi county na Nyamira tikatutu alike mekemo ogwetana noko tolena ki abandu kuchia teko nyarekana ene confusion to create onye na voi goli oli boge tutwale kema kiae not mugirangi kiae west mugirangi kiae kayoko manyira matiangi aberete nakoti umungi nanga yanda ali akolinde kibaliri beka mundama gocha ne kema kiae kara nene mbaliri amubekera atike matiangi emanyoranga wakire rutuchikura do kole go solve nabagusi twesoki iko tubate viongozi mna bawate ababarama. That is a powerful statement. Kana ku mock interview, that's one thing that I liked about the interview. I got eba ngatika bantu baswe muchujo era nakuru bwaterere. Good example kokorale gas ndo bwaterere nakuru ngaki ali Jubilee na Kurtown West bona ka bwaterere abantu bakolewe kuchinsemo cyabo lakini njere to confuse ka mu especially chi senator ne MP ne chi governor amangana itigasire oyo to so Jubilee to so twins oyo to soke twins batenga toro kia sto kuchikoche ndoko tanga matiangi monogelito matiangi ne kiongozi gitu matiangi tabulete be ka to te so Jubilee ya karati ko mugambi tiatura rosie kema kendo chia ne kengero no. If you guys mokaniti matiangi atu ali chinguru mwensi pi so Jubilee lakini matiangi yako chacha kubate byama oyo UPA wa governor tete oyo nkiesisi governor tete oyo PDP ogana bate governor tete no Jubilee of governor tete ndogo twara confusion of that kind. Byamuna sana so ko watch video yana turmera next time.